Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Haberler vaqti keldi. Bu kunun asas hadiselerini hakkında bizi muhbirlerimiz tarif etti. Bugün programımızda. Qrimda Rusiya prezidenti saylovining natijalari tasdiqlandi. Qrim Energo Ahmedjiti iste'molchilarga xizmat ko'rsatgan yangi merkez ochdi. Baxçısarayda Avdet ansambli bar keldi serlevali konsert programmasini taqdim etdi. Bediiy muzeyda ise buyuk aile serlevali sergi ochildi. Qrim Cumhuriyetining saylov komissiyasi Rusiya prezidenti saylovining natijalarini tasdiq etdi. Nihai ma'lumotga ko'ra, Qrimda prezident saylovlarida 1.079.531 adam rey berdi. Bu taxminan 72%dir. Vladimir Putinga o'z reylarini 92% saylovchi berdi. Qrimda saylov komissiyasining reisi Mikhail Malyshev qayd etdiki, kuzatuvchilar tarafından ixtarlar olgani yo'q. Bundan g'ari ular saylov komissiyasi bejergen ishga yuksak qiymat kestilar. Prezident saylovlari martning 18'de Qrim Rusiya ile birlashtiruvining 4 yiliga qayd etilgan kuni olib ketdi. Мы завершили цикл всех выборов, которые могут проходить на территории государства российского. Я имею в виду выборы в Госсовет, как мы уже говорили, соответственно, муниципальное образование, Государственную Думу. И венцом этого цикла были, естественно, выборы президента России вчерашнего дня. То есть, да, действительно, мы это сделали, мы это прошли, и Крым полноценно, полностью вошел и в правовое поле, естественно, Российской Федерации, является полноценным субъектом Российской Федерации, и признание президента, избранного президента на территории всей страны, безусловно, распространяется и на субъект Российской Федерации, коим является Республика Крым. Вазифе бежерилгени yo'q. Sergey Aksyonov gражданның chiqish qabullari natijalari bo'yicha avvalilar bejiriluvі ile memnun degil. Ishlarning kayfiyati gражданlarda ve shu jumladan mende buyuk ixtarlar doğura. Bir şey yapılgani yo'q, adamlar da buni açık aydın yazalar, deb anlattı Qrim yolbaşçısı. Bundan birge Sergey Aksyonov qayd etdiki, endi kirish bo'yicha gражданlar murojaatlari ile ish talil etildi. 60% adam memnun degillar ya da ishda javob almadılar. Sergey Aksyonov qo'shdiki, murojaatlar cho'q olgani sebebinden nezaret sistemasi yanından tuzilajak. Я гарантирую, значит, со следующей недели, с понедельника, понедельник, вторник, по каждой администрации, то есть и по категориям обращения между на Facebook поступающие, там, в Instagram, на телефон горячей линии и поручения данные в результате выездных приемов, все будут отдельно проанализированы, разбиты на группы. Я буду сам читать каждое, начинаем сверху, поехали, читаем, было такое-то поручение, кому персонально, что с ним стало и так далее. По результатам этих оценки работы, связанные с решением этих обращений, тех вопросов, которые граждане поднимают, будут даны оценки. Я боюсь, что просто должностные лица, не выполнившие, халатно относившиеся к своим обязанностям, повторят подвиг своих коллег летом 2017 года, когда были уволены масса министров и должностных лиц администрации. Qrim Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov 4-nji Yalta Xalqara iqtisadiy forum azırlanıvı ve keçirilüvü boyunca Teşkili komitetinin toplaşuvını keçirdi. Tedbir ketişatında forumның programması tasdiqlanıvı aqta sualler, medeni programma azırlanıvı, çetel eyetler iştiragı ve xalqara seksiyalar azırlanıvı muzakere etildi. Qrim yolbaşçısı emde qayd etdi ki, eposu çözülmegen teşkili noktalarını talil etip yo'q etmek kerak. Forum konstruktiv şekilde keçirilmesi için gerekli çareler bakılmalı. У нас ожидается большое количество гостей, в том числе и зарубежных. Мы вот сейчас с Андреем Геннадьевичем обсуждали, говорим, будет, не хочу сейчас анонсировать, в общем, потому что по зарубежным гостям отдельная программа. Тем не менее, что у представительства будет более значительное, чем было на прошлых форумах, так или иначе. Поэтому нам с вами необходимо еще раз пройтись по порядку ведения форума, по всем площадкам без исключения, оценить, какие моменты нам еще не решены, что необходимо сделать за оставшийся месяц для того, чтобы форум прошел конструктивно и продуктивно.
Мартның 18-інде президент сайлауларында бинлер же жемиет көзетіжісі чалышты. Бүгін Ақмежетте кешкен матбуат конференцияда Қырым Жұмхуриятының жемиет палатасындан көзетіжелер ішінің нәтижелері шығарылды. Русия Федерациясында президент сайлаулары doğru ve açık aydın geçirilüvünü cemiyet gözeticileri temin ettiler. Kırım'da her bir saylav noktada müstakil ekspertler bulunup cemiyet nezaretini geçirdiler. Люди совершенно не ангажированные, люди независимые, люди, которые не входили в состав каких-то штабов кандидатов в президенты, не входили в структуру политических партий. Они исполняли одну задачу. Смотрели за тем, чтобы избирательные права граждан были реализованы в полном объеме. Rusya Federasyasının her bir gражданы cemiyet gözetici ola bildi. Online registratsiya çalışıp başlamazdan 18 gün evvelsi Cemiyet Palatasının saytında böyle istekni 3620 Kırım sakini bildirdiler. Olar hepsi rey berüv doğru geçirilüvünü gözettiler. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin 160 studenti birinciler sırasında cemiyet gözeticileri olmağa istek bildirdiler. Так вот, 70% этих общественных наблюдателей были ребята крымские татары. И мне лично это и приятно, и важно, и я вижу, какие изменения происходят в сознании ребят. Потому что люди понимают, что за 4 года произошли грандиозные, колоссальные изменения. Сах районunda 66 сайлав Дамартада 70 Kırım Tatar көзетіжісі çalıştılar. Кемер Украин телеканалары Kırım Tatarlarını saylavға бармаңыз деп чақырғанына бақмадан миллет өз икметлігіні көстерді деп қайдеті Русия Федерациясының президенті өгінде шурасының азасы Ескендер Билялов. Тек Сах районында 60% Kırım Tatar рей берділер. Бұл нәтиже президентке миллетімізні ақлағаны үшін тешеккүрлердір. Более 70 лет крымско-татарский народ ждал. Это один народ на постсоветском пространстве, который был до сегодняшнего дня не реабилитирован. На Украине до сегодняшнего дня, как бы они там ни кричали о правах человека, но Украина до сегодняшнего дня не приняла указ о реабилитации или закон о реабилитации. Eskender Bilялов MDM'in Ukrayna siyasetçileri Kırım Tatar halkını saylavğa barmamaq çağıruvları ile gene de Yarımada'da milletler arası ziddiyetlerini doğurmağa aşıqtılar. Почему-то украинские политики, украинский президент не призывал украинцев не голосовать, а вот именно крымских татар призывает. Они в очередной раз хотят, чтобы нам сделать какой-то межнациональный конфликт, межконфессиональный. Но я хочу заверить и Порошенко, и Чубарова, что ничего у них не получится. Крымские татары мудрые, умный народ. Kırım Tatarlar gerçekten de hikmetli olğanını gösterdiler. Bu günün Mart'ın 18'inde ular hem de saylavğa keldiler, hem de cemiyet gözeticileri oldular. Bundan gayrı Yarımada'nın hepsi rayonlarında haqiqi bayram muhiti yaratıldı. Safiya Shukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Kurucular Qoqlalar teatrının eski binasını demontaj etip yekünlendiler ve meydanı temizlediler. Şimdiki vaqtda kurucular maxsus konstruksiyalar yerleştiriluvini başlaylar. Eski binanın içki odaları bozuluvu yanvarının 15 günü başlandı. Hatırlatamız, fevralının sonunda kurucular Qoqlalar teatrının binasını yıkılıp başladılar. Qoqlalar teatrının yanı binası 5 katlı olacak, anda emde 22 yerlik yer astı parkovka olması planlaştırılan. Leyhanın fiyatı 930 milyon ruble. Gece Kırım'da Motoroller BMW maşinasına uruldu. Qazabalıqlava rayonunun Haytu köyünden Baydar köyüne alıp kelgen yolda yüz berdi. Şatlar aytqanına көре, iki көпшіклі naqliyenin aydavcısı qarşı yolda ışıqsız söngen faralar ile ketedi. Başqalar aydavcı sarhoş edi deyler. Qazada Motoroller'nin aydavcısı zararlandı. Fevral Xavfsızlık Hizmet İslamov'nın batalyonundaki Kırım sakinine karşı cinayi iş açtı. Kırım Cumhuriyeti ve Aqyar şehri boyunca Rusiyanın Federal Xavfsızlık Hizmet İdaresinin tahqiqat bölügi Rusiya Federasyasının gражданına karşı cinayi iş açtı. Bu adam Ukrayna territoriyasında teşkil etilgen silahlı şekilnüvde iştirak etuvde qabatlana. Bu haqda idarenin matbuat hizmeti haber etti. FSB xadimleri ile yakalangan Ukrayin silahlı şekilnüvünün iştirakçısı şimdiki vaqtda Kırımda hapiste buluna.
Эвелері федераль хавсызлық қызметі Украинадан Нуман Челебиджихан адына Қырым-татар батальонның файлетінде иштирак еткен Русия гражданы яқалануы ақта хабер еткені ділер. 24 яшлы Қырымсакені 15 елға же апске алынмасы мүмкін. Игорь Лукашов Беспалова соқағында алып барылған ишлерінің кетішаты елі танышылды. Шымдығы вақытта Беспалова ве Ялтинская соқақлары арасында ерлешкен ешіл зонада территория абаданыштырылуы бойынша ишлер алып барыла. Меморият башы топлашув иштиракчылары берабер бұл ишлерге қимет кестілер. Яқын вақытта ишчілер ерні тек ізлеп, онлар жетерек сачмаға планлаштыралар. Айпетри дересінде Селяве арби едеклер хазинесі тапылды. Бұл ақта Қырым Жұмхуреті бойынша ішкі ішлер назырлығының матбуат қызметі хабар етті. Бұл ер тешкірлігі кетішатында чешіт түрлі селялар, тюфеклері 448 патрон ве селяларының чешіт парчалары тапылды. Бұтын чекіп алынған селялар ішкі ішлер назырлығының эксперт криминал мерkezіне йолланылды. Жинай иш açılды, бұл ерде оператив араштыру ішлер кечірілі. Крым энерго ақмежетте истималжыларына қызмет көстерген яны мерkezini açты. Крым энерго идересінің матбуат қызметі берген мәліметқа көре, яны меркез эпосы зиманеви талапларға уйғын. Кәне шодалар ава денештірілуі ве онайтлы беклев ерлері еле донатылған. Мерkezде весіқаларны толдурмақ ве электрик темин етілу фақта анлашма тізмек мүмкін. Умумен Жұмхурет бойынша енді 20 зейде бөле меркез açılды. Олар Қырымның эпосы шәрлерінде бар ве яқын заманда бұл ақ Қырымда да зейде кенішленінжек. Қырымда илкеде иш адамның эві пейда олажақ, оның açылуы апрель айына планлаштырылды. Орта ве кечік емел дарылыққа қызмет көстерув меркезі иш адамларға бір ерде ярдым көстеруіні назарда тұтам. Акиметінің ижра органлары көстерген қызметлер ве вазифелер, субсидиялар айрылуы ве чешіт дестек чәрелері көстеруі ле бағлы суалер ве дигерлер. Бұл меркез Севастопольская егрым адресы бойынша açылажақ, эпосы қызметлер бедава олажақ. Центр интересен еще тем, что мы создаем информационную систему. Каждое посещение, каждый визит фиксируется, каждый вопрос, который задается, остается в системе. Мы отслеживаем, как этот вопрос отрабатывается, каким образом идет реакция исполнительных органов власти на те вопросы, на те задачи, которые перед ним ставит бизнес. Бақшысараның бедей музейінде бұйық айле серлевалы серга açılды. Ресам Ожалар ве Қырым Мөндеслік педагогика университетінің студентлері 40-қа яқын эсер тақдим еттілер. Эсас мевзу туған ерімізінің дүлберлігі. Очень хорошая работа. Бұл сергі студентлер ве ожаларының бераберлікте бежерілген ішідір, оның үшін тедбір бұйық айле деп адландырылды. Ресамларының манзараларында тар соғақлар, эскефчіклер ве жемелер, ресімлер вастасынен Қырым татарларының урфадетлеріні ве урбаларының милли тусыны істетмек мүмкін. Хусусан ресамларының әсерлерінде жаңландырылған Қырым ханларының сарайлары дықатны желпете. На сегодняшней выставке представлены их творческие работы, их поиски. Это не окончательные находки их. Они путем таких поисков делают уже окончательные картины. Ресімлерінің мөлифлері айталар ки ескі Бақчысарайдағылы Қырым ве ялы бойлары әр вақыт о сырлы тарихы ве дүлберлігі еле озыне чекеділер. Бөлелікнен оз әсерлерінде ожалар ве студентлер туған диярымыздан алынған тейсюратларына акс еттірділер. Самая распространенная техника именно для художников — это, конечно же, пейзажи, потому что природа Крыма не может не радовать, не вдохновлять художников на какие-то новые свершения. И вообще вот хочу сказать, что каждая новая выставка — это огромная концентрация творческих людей, идей, мыслей, техник. Қырым Мөндеслік педагогика университетінің студентлері чоқсы Қырым музейлері ile işbirlik тұталар. Яшлар әмде сергілейхаларының мөйлифдешлері ве шахси сергілерінің мөйлифлері сайлалар. Эти работы, которые мы сейчас видим, Валерия Голынского, Натальи Перовой, это достаточно высокий уровень, профессиональный, не только творческий, но и в работах Голынского, Валерия, огромный философский. Это та работа, которую сейчас мы видим,
А таких работ у него много, и там огромный философский смысл. Буюк айле деп атланған сергі апрелінің 16-сына қадар девам етежек. Мұнда туған Қырым ярмадамыздың үділ ве тарихына далмақ имканы беріле. Алимия Кайбулаева, Эрвин Амиралиев, Миллет үчүн. Шымды сейлянен танышы олыны смартның 22-сінде саба саат 10-дан күндіз 16-ға қадар Қырымның Ақметчит районында Қырым Жумхуриятын Назырлер Шурасы рейсінің муавинлері ярмадада девлет акиметі жира органларының реберлері гражданларының чықыш қабуларыны кечірілежеклер. Болелекнен янымыз сонына етті ақшамлар рад кечсін, сауытмен қалымыз.